Unit 19A Jovan Jovanović CV Biografija Jovana Jovanovića. Rodio sam se u Beogradu 20. juna 1965. godine. Moja porodica se preselila u Niš 1970. tako da sam osnovnu školu i gimnaziju završio u Nišu. Godine 1980. upisao sam Pravni fakultet u Beogradu. Diplomirao sam 1985. godine i otišao na postdiplomske studije u London. Tema mojih postdiplomskih studija je bila iz oblasti evropskog prava. Vratio sam se u Beograd 1987. i počeo da volontiram u Trećem opštinskom sudu. Zaposlio sam se 1. juna 1989. u Ministarstvu pravosuđa i radio kao savjetnik za odnose sa inostranstvom. Od 1992. do 1994. bio sam na specijalizaciji u Bristolu, u Velikoj Britaniji. Bavio sam se pitanjima međunarodnog prava. Kada sam se vratio u Srbiju, zaposlio sam se u Institutu za međunarodno pravo. Radio sam kao zamenik direktora instituta od 1994. do 2001. godine. Od septembra 2001. godine do danas radim kao pravni konsultant u Agenciji za privatizaciju. Tečno govorim i pišem engleski jezik. Oženjen sam i imam 2 dece. Živim s porodicom u Beogradu. Vocabulary: roditi se, preseliti se, upisati se, diplomirati, početi, završiti, zaposliti se, raditi kao, oblast, inostranstvo, zamenik, međunarodno, odnos, tečno, opštinski, sud, pravosuđe, savjetnik. Osnovna škola, elementary school. Srednja škola, high school. Gimnazija, gymnasium. That is a special type of high school. Fakultet, faculty or university. Postdiplomske studije. Graduate studies. Doktorske studije. Postgraduate studies. Specijalizacija. Specialization.